Hai menaze hegima I zai hai menaze Zeme man sage klum zai yawang remne namai kzingke zi ngkai ze mingeu ting komchana ze ngkai ke chum kamai hegi gde regu man sa Zeme kogene hai mena hange liagai deradle India Ramgo Union Home Ministry ने अरुणाचल प्रदेश बनाए नागालैंड स्टेट के आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 kaklebe pechibe bam ramegeze kain dogai kakdai dele jaga chule ke surukhange jane chuna Nagaland banai Arunachal Pradesh ge India Ramgo Union Home Ministry ne Armed Force Special Power Act ke surukhange kain dogai kakdai bje Armed Force Special Power Act je spy mena kaklebe pebe bam disturb area ramegeze operation tuze peus nim zai disturb area ramege ma kaklebe pen zule dizena gimidu open fire te zai chirin magza public man ning sab kache biduze Armed Force Special Power Act kache dile zana India Ramgo Union Home Ministry ne chuna North East State ge Manipur ge za Nagaland ge du za Assam ge du Arunachal Pradesh ge du za North East State ge state ke cham ge kaklebe pekan chambe bamra maga I Armed Force Special Power Act afspa za lutoni be bamra mesdu misonga zelali kagane kaklebe pechi be bam za kaklebe penki be bamra mige za I Armed Force Special Power Act za Union Home Ministry ne kain do za bamdele Zane North East State Manipur mene North Eastern State ge mpinen suiza kan tabe football games te in to chura hangeze football academies let gulei ze kachedle zaina aize Manipur mene football academy Manipur state ge lakabze memorandum of understanding MOU ze All India Football Federation AIFF medage sign te ze barau rauke gulei ze kachele zaina aize North State Manipur ge football academy let rahange ndulia bze mipinen suize kantabe Manipur state ge Hero Tri Nation International Football Tournament tatibe sum ge let kai bata gai bi ge Manipur gu Chief Minister N Biren Singh ne ndulia gai dle zai Manipur gu Chief Minister ne saja Manipur ge Football Academy le rablam ge ne MOU sign te rahang ge je chunan tates bombe Hero Tri Nation International Football Tournament mi pinen suiza kantabe kamgai rab mai design All India Football Federation AIFF gu Chief Kalyan Chobe wangkyo design sign te gule je ka chudle Zane North East State Assam Nogaon ge tetibe zinke huzing kaise ke chum tingkum tana zang kai ke chum ba mai ge Nogaon police mena zote me puimi mina hankreus nam ze nimdele je ka chudle zane chige hotel tebe pe daba owner pampo pe zdu nim kam pam le je sale zane Nogaon police mena bogdoi daba hotel ge ze pi ze rete wang bloge zote me puimi be boze Nogaon Balgat bypass daba ge ne pakte ti dele je ka chule kagne police mena sadai luze nim kam ni dele mina hang kreus nam ze zaka chedle zaine chige daba hotel te be pe pampo pe du pana chim pui miram ze tak siabe te ra hangge bu hotel ge lun be bizigene nim kam pam dele ze sale Zana India Ramgo Ministry of Finance ne saje tingti bambe all pension schemes government of India mane peidai rahange madu ningai malai je kachule Zana India Ramge bam cham ge pension ka chibze luga lagje tingti bambe all pension schemes peidai rahange ki je demand te protest du te dile je kachule Zana United States of America go military spy ramane pnigu hreine limbung ramate luze bom gdi be missile rame Syria kadege kapkai je pokpa dele je kachule Zana Syria kadege US spy mane pnigu hreine limbung te luze air strike te bzata tibe ba ge Iran group me bone US spy mze ngi je drone te luze ngi be bzigene le je kachule Zana Iran group me boze US spy mze drone te luze kangi bigne American contractor mina hang ke chai za US mugu spy mina hang mingye me ka hazam le za Pentagon ne sale za ne te tibe ba mai ge Iran group member ne US gu spy me ze drone te lu ze kang gi be ze US spy me bam kan du be bam Hasaka North East Syria ge le za ka chedli za ne Syrian Observatory for Human Rights ne sa ze US spy me ne herai ne limbung te lu ze Syria ge de ge air strike te ga bigene Iranian pro fighter mina hang te said me Chai di delay je kachedli
Zaina Nagaland Deputy Chief Minister Zai Minister in charge of the Home Department Yan Tungo Peton Why Peton and Znai Rimaiga Nagaland ge police me Zai bodyguard me Mina Changchum me Punitang New Tin Chimang Meze Lupen Rahange order Langai de Laser Catuli. Zan Nagaland go Deputy Chief Minister Y Petan Nagaland ge police spy meze bodyguard me Punitang New Tin Chimang Meze Lupen Rahange Rangai Bize Police Headquarter PHQ ge Senior Police Officer Mramze Ngon Tau Rogai meeting Tuze Sam Heki Wigine Rangai de Laser Catuli. Zai Deputy Chief Minister Y Petan Saza Nagaland ge police spy meze bodyguard meze Chamchambe Department Lamgane Mina Changchumria Punitang Tin Chimang me Lam Leja Kachule, Zai Deputy Chief Minister Y Petan Saze, Police Spy Medina, Punitang Yuge, Punilung Sing Netatera, Zapinitang Yu Chugize, Te Mizetera Leja Kachule. Zaina Nagaland getting Kumchang Kaze High School react set Kumga, Police Spy Memina, Chankare Runekule Kachule, Kagane, Nai Kumting Kumchamaze, Nkaikum Changaida Dige, Nagaland get Police Spy Me Planet Zechuna Bambe Mina, Chankaisro Perime, Laleze, Deputy Chief Minister Y Petan Sali. Zenegde rege machi kamime nasa mene saze na magazine ke zing kai zeming yuting kumchama zang kai chum kamai ge peperege ting chukang dibe asteroid gu fit je hai naria gumbe he kebe nai ge dei tai gene ngai ke gule je ka chuli zene aize 200 feet de beting chukang asteroid ge dibe he kebe nai ge dei tai gene ngai ter bige he kebe nai ge dei je ma je dein siara ba gale je sali. The United Nations Humanitarian Agency mena saje Somalia ke degen znai ke jingke jing kaima dai rimai ge tingri kan chibe wangje dui nai bigine mina hangkrem dai me chai di delei je achuli zaine chirin magje Somalia ke dege tingri kan chibe wangje dui nai bigine zemena me mina chang me chuna pnui ki dui ne nai siani je bamgara bam hanga je lalei je achu zaine chirin magje zemena me teilung be zemena mgu property remsdu gi je Southern Somalia ge dein siani delei je kachuli. Zaine Russia mena Ukrainian kdegen znai rimai ge pnigu rocket missile kdibe zakdeu kap dibe long range missile ze building kdibe ge togai be bizigene pokpe ze mina hangkrai me chai di zai mina hangkai me kahzam de leize kachuli zaine Russia mena Ukrainian kdege kdeu kap dibe long range missile kap kai bize be bam nage kap kai de leize kachuli Kostian ti nif kap nai Donetsk province ge Russia mena long range missile kap gai de leize sali aigena na mai jing ke jing kai jema dai ting kum chama jang kai ka chum kam mai higi ge de regu man sal loi gai de lei pi gai jang king gai nim lein je to de lei